Uz prisustvo velikog broja posmatrača, plivanje je održano na rijeci Velika Usora, tačnije na plaži Radolinka, gdje je hrabrost pokazalo 23 učesnika. Među njima najbrži i najspretniji je bio Zoran Kokan iz Čelinca, koji je, zahvaljujući svom uspjehu, ponio titulu viteza časnog krsta. Predivan je osjećaj poneti titulu časnog krsta. Ja s ovom prilikom zahvaljujem Ravnogorskom pokretu otadžbine srpske, u čije ime sam danas i plivao ovdje. Inače sam iz tradicionalno odgojene srpske porodice, gdje je velika čast plivati za časni krst i za ljubav Hristovu. Kakva je konkurencija bila? Da li je voda hladna? Konkurencija je bila oštra i jaka, hladna je voda, ali kad se pliva za ljubav Hristovu i za časni krst nema nikakvih prepreka i problema. Za sve učesnike bogojavljanskog osvajanja časnog krsta organizatori su obezbijedili nagrade, a najbolji među njima je, osim krsta koji simboliše njegov herojski podvig, osvojio i prelazni krst koji će čuvati do izbora novog viteza 2015. godine. Inače, sama manifestacija koja oživljava staru tradiciju održana je od načelnika opštine. U ime načelnika opštine Teslić, doktora Miličevića, i u svoje lično ime pobjedniku današnjeg natjecanja za časni krst iz bratske opštine Čelinac čestitamo i želimo mnogo sreće u životu i dogodine za bogojavljenje da učestvuje ovdje. Ideja za organizovanje bogojavljenskog plivanja za časni krst rodila se prije 2 godine na krsnoj slavi Tesličkog sokolskog društva i kao takva podržana je od Tesličke crkvene parohije i Svetosavske omladinske zajednice. Organizatori su više nego zadovoljni onim što su mnogobrojni Tesličani mogli da vide. Bogojavljenje kao praznik predstavlja dan kada je kršten naš spasitelj Gospod Isus Hristos, a preko krštenja Hristovog, odnosno njegovog silaska u Jordan, osvećena je voda, a time osvećena i tvar i kompletna tvorevina. Ovo je druga godina obnovljene manifestacije bogojavljenskog osvajanja časnog krsta ovdje na rijeci Usor u Tesliću i mi imamo posebnog razloga da budemo radosni zato što je tradicija osvajanja bogojavljenskog časnog krsta u vrijeme Drugog svjetskog rata naredbom njemačke komande prekinuta i onda čitav period nekih 60 nešto godina nije obnavljana i Bog hvala prošle godine obnovljena. Ove godine smo po drugi put obnovljenoj tradiciji okupili još veći broj učesnika i takmičara i vidimo da je bilo i više naroda nego i prošle godine. Ove godine organizacija je zahtijevala mnogo više napora nego prošle godine. Prošle godine je bilo prvi put plivanje, obnovljena tradicija, pa sve one određene negativnosti nastavili smo ove godine da ispravimo. Koliko smo u tom uspjeli, najbolje će reći publika. Ove godine u organizaciji bogojavljenskog plivanja za časne krste doprinos je dala i sekcija ugostitelja pri opštinskom zanatsko-preduzetničkom udruženju. I vidite da je za ovu jednu veliku manifestaciju gdje je veliki broj Teslićana, treba jedna logistika i na taj način smo pomogli malo načelnik opštine Teslić koji je jedan od sponzora ove manifestacije. Drago mi da se veliki broj ugostitelja uključuje, ja se nadam da će iduće godine biti još veći broj i da ćemo dati svoj jedan doprinos ovako jednoj divnoj manifestaciji. Do početka Drugog svjetskog rata u Tesliću je postojala tradicija bogojavljenskog plivanja za časne krste. Poslijeratne vlasti su zabranile ovaj događaj, ali zahvaljujući grupi entuzijasta, tradicija je prošle godine obnovljena.